Ćao svima, ja sam Anđela. Danas ću da radim dva videa. Samo što kad sam bolje malo razmislila, htjela sam da treba da uradim 3 videa danas, pre nego što pođem u školu. Ali kad sam malo bolje razmislila, rekla sam neću da radim sva 3 odjednom, nego svaki posao. Prvo, ću da radim, čekaj da se ne izvučem. Pošto svi već rade kolekcije neke. Pošto ja skupljam samo kolekciju, čekajte, štapića. Imam pun labud štapića. Imam još štapića, a imam i neke narudnice koje, pošto ja baš i nešto ne stavim. 2-3 su mi tamo, tako da pokazat ću vam samo ove na brzinu. I tu ću da ih nastavljam na ruke, koliko mogu. A kada mogu više, pokazat ću vam. Prva, roze, ne znam da li baš vidite lepo. Roze. Roze. Druga, neka bude, evo ova. Znate ono iz Kitipa. Kako mi to beše kupio, jedno različno. Evo još jedna Kitty narudnica koja mi je malo manja. I sad ima Kitty, vidite. Ovdje su više narukvice iz jednog seta. Ima one narukvice, znate što se stavljaju po nekoliko puta. Nisu to lančići, nego baš narukvice. I evo, ovdje ima, čekaj vidim. Ima 3 ili 4 narukvice. Dobro, pogledajte to, da ne trošim vreme. I jao, sad dobro. Dobro, nema veze. One gumice u obliku, ne mogu se staviti. 1, 2. Imam za sada 4 narukvice. Ove zvijezdice. Samo ću sada. Ovo je bila banana. 5. Mesec. Neki kažu da je ovo rajka, neki kažu da je ovo mesec. Pišite u komentar šta mislite da je. Inače, sam ova svetluca u mraku. 2, 4, 6. Još 7. 8. 9. Ovo je 6 bio. 9. 10. 11. Ovdje imam duplikate. Ovo čovjek tako. 10. 12. 13. Kako ću ovo? 14. Evo još jedna. 15, 16. 17. Stavim one samo koje mogu da stavim. 18. Ove za neku gumice. Ne znam da li to ima u drugim gradovima. Ima i narukvice koje se ovako se stavi.
znači jednu slatku, ne zaboravim, 11, ne, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, utvorite 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, mala pi, 25, ovo mi je sestra pravila, 26, 27, i ovo je prstom 28, 28, 27, 30, jer tamo imam još 30 u jednu kuću. To su narodice koje nekad koristim i ukupno ih imam 30. Dobro, sad ću ja sve ovo da skinem pred vama. Lala, kako ću ovo da skinem? Ovo je lakše. I ovo je lakše. I ovo. Dobro, to je 31 jer njena mi je ostala u kuću u kojoj sam živjela. To je bila veoma mala kućica. Samo dve prostorije i to je bila veoma mala slatka kućica. Znači imam 31 narodicu i jednu mi je ostala tamo i ono još nemam. Znači imam 31. Ups, zabravila sam da spakujem ovo. Sad ću da ih spakujem. Inače ja idem kao neku kontrolicu. Tu ih spakujem. Dobro, pogledajte sljedeći video koji ne znam. Dobro, nema veze, vidjet ćete u naslovu kako se zove. Moj dobro, nema veze. Ostali su video, to je 2 videa ću da uradim sutra, pošto sad ne mogu baš. I nema veze, čao!